Aho just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Repubulika Demokarasi ya Congo. M23 yiyemeje gusuzugura aba perezida ba East African Community. Bayisabye kuva mu duce yafashe. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe akamara ko gato kakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze umutwe wa M23 wanenze bimwe mu byemezo byafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bya East Africa Community Rwanda. Uboneraho kwemeza ko utazigera urekura uduce wafashe keretse ugiranye ibiganiro na leta ya Tshisekedi. Mu tangazo umutwe wasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 Ugushyingo 2022 rigashyirwaho umukono n'umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Laurence Kanyuka, wavuze ko utazigera kubahiriza ibyemezo nabo ba perezida bafashe. Umutwe wa M23 wabanje gushimira abakuru b'ibihugu bakomeje gushakira umuti ibibazo bya Congo, ariko leta ya Congo Kinshasa bakayibaza uburyo ikomeje kuvunira ibiti mu matwi, aho ikomeje gukorana n'imitwe ya FDLR yakoze jenoside mu Rwanda. Umutwe wa M23 wagaragaje ko udashobora gusubira inyuma ngo uterane abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ngo utererane abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi abakomeje kwicwa n'interahamwe zifatanije na Maimai. Kuri ingingo uyu mutwe wibanze ku bwicanyi buri gukorerwa Masisi, aho abatutsi basabwe guhungira mu nsengero n'ahandi hari ibikorwa remezo. Uzasigara kuvuku akazafatwa nk'ushyigikiye M23. Mu bashyizwe mu majwi harimo General Brigadier Mugabo Hasani bashinze kuyobora ingabo muri Masisi, kandi yarahoze mu mutwe wa Maimai Pareko, umutwe washyizweho na FDLR kuwa 23. M23 yasabye gukusanyirizwa kw'abatutsi mu nsengero aramwe mu mayeri yakoreshejwe n'interahamwe mu Rwanda mbere y'uko jenoside ibaho. M23 isanga mu gihe ataraboneka igisubizo cya politike itazareberera ngo yifate mapfubyi, mu gihe mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa RDC jenoside iri gukorwa na guverinoma ya Congo Kinshasa ifatanije na FDLR na Maimai. Uyu mutwe wongeye gusaba amahanga ko yakumvisha leta ya Kinshasa hakaba ibiganiro mu mahoro, uko bitabaye ibyo ngibyo batazareberera. Umutwe wa M23 uvuga ko ntabwo bawutewe n'ingabo z'akarere zikomeje koherezwa muri kiriya gihugu, ko bazirwanaho mu gihe cyose bazaba abashoweho urugamba. M23 yategetswe gukurikiza nta gutinda ibyemejwe n'abakuru b'ibihugu bya East Africa Community Nairobi na Rwanda n'abakuru ba gisirikare b'ibihugu bya East Africa Community mu nama yabo heruka akubera i Bujumbura. Bemeje kandi ko uyu mutwe utegetswe gusubira ku birindiro byawo bya mbere y'intambara birisabye. Bati mu gihe M23 yatsimbararaga ntive mu turere twose yafashe muri iki gihe, abakuru b'ibihugu ba East Africa Community bazahita bategeka ingabo z'akarere gukoresha ingufu kugira ngo bavemo. Niko itangazo baraye basohoye rivuga. Amasezerano ya Nairobi ateganya ko ingabo za Kenya zizoherezwa mu mujyi wa Goma no mu turere twa Bunagana, Rutsuru na Kiwanja atwigaruriwe na M23.